Kalugurang mababatan ng asal pantayanan, napon pong alas 5, masaya akong migmisa king metong baryo. Karatang buketang baryo chapel sa pakyang tao. At may pamiro kami ng driver ko, dapat pala panemuran bang dakala tao. Milabasig misa, masaya, at kaya rin misa, kitnangan kay Mirna, yung karelang coordinator. Mapnamo dakala rin sinimbangin ng ako, at may miro ko sana panemuran bang dakala rin tao. Nga na sinabing Mirna, amang dakala po rin sinimba, huling kaya rin ng misa, dinandalang Nescafe 3-in-1. O ito pala isang kan, inyapin, sinimbala rin dakal, huling dinandalang Nescafe 3-in-1. My dear brothers and sisters, kaya po Gaspar rin tamo, dakal rin taong manaluki king Gino. At nani sinabi na karela ng Gino, panalukyan niyo ko, king kamatutuanan. Panintunan niyo ko, uling ikitsula rin ka na akong malak. Nune, uling mengan kayo, at kinapsi, kareng tinapi. Dakal kong managkat king biyatamo, nung pikap siya, masagulit ang munta. Kareng party, birthday party, baptismal party, wedding parties, anniversary parties. It's so easy para panglakan tamo ting panagkat ning pick-up siya. Masaguling munta at panglakan may kayagkatan papuntaging pasyalan o kaya kuwaw session o kaya inuman session at miyayaliwa pang kayagkatan. But the Lord is challenging us today. Musana pick up siya, ningat siya. Ilang balo tamang pagdulapan. Pagdulapan tayo sana. In pick up siya na ning kaladwa tamo. Yapin ba na misa. Ingamano ning Gino. Ading banala komunyon. Ing pick up siya. Ing pamangan. Ing inuman. Ning kaya taong kaladwa. My dear brothers and sisters, these are higher values that can sustain us and keep us going. Ing pick up siya na ning banalayamano. Ing pick up siya na ning banalamisa. Ing pick up siya ning pamagaten kareng household meeting. Ing pick up siya ning pamagiramdam, king testimony dari naliwa. Ing pick up siya ababyena ning pamag-seminar, ning pamag-retreat, ning pamag-recollection. Sumulong tamo kaladwa, lumawak tamo kaisipan, dagol yung puso tamo, dagol na rin kaladwa tamo. Nung pick up siya ning amano ning Gino, yung pagdulapan tamo. My dear brothers and sisters, nga nang sinabi ning Gino, pantunan ing masisirang pamangan. Nune pantunan niyo ing pamangan amanatili ang gaging piye alamangga. At yung puminyakan ako, something different. Dinilala ko atsara kampo. At balo ko po yung atsara maglambat siya, but not for a lifetime. At yan atsara yung maglambat, at inya naman, expiration date. At sa blampaman, agyang dilataya, at inya expiration date. Kanina rin lang lansena, pero yung maglambat yung pamangan kin lansena, nginidintanang ref, at dintanang freezer, pero even then, mo rin maglambat yung pamangan kin refrigerator, o kaya naman, king freezer, uling atin lang expiration date.
ing pamangan masisira. At ing pamangan dari Israelita, itang mana putong maputi, amamambun at daratang karela balang abak, pulutan ka. And then magdamnam ng pupo, itang mana itang putong maputi, it will only last for a day. Uling karasingkat panapon ng emegisan, mabantut-bantut na, mangnas na, masira na. Give us today our daily bread. Uling mana, kaya rin yung patingapon, masira ni. Nang pamangan ay masisira. Ing pamangan, masisira. Ing pamangan, nung sira, magbulos ka. Ing pamangan ng kaladwata mo, ing banalayaman, iligtas na katamo, king kasiran, moral decadence, social destruction at miyayaliwa pa, ing kasiran, at daralanan ni Marok Abalita. Ing Marok Abalita o Indredos, magdalayang kasiran, king masanting apamiutos. Pero yung mayang kabalita, magdalayang kapasnawan, king puso na ning tao. Today we are united as a church. We unite ourselves with the CBCP. King Pamag Prayer Rally, asana, king August 7, mi pasar, ing RH Bill, king Kongreso. Why? We preserve society. We preserve life. We preserve and protect life. We nourish life. We respect it. We preserve it. Uling karumalduman in consequences na ng RH Bill. It can lead to abortion, and then divorce, and then euthanasia. And then, ananang libay tayana at datay naldo tumwatang alam magmana, king pinundar tamo. Puta dati na dolan anak minali, let not that be. God forbids. God enlightens our lawmaker. Let us respect life from the womb of the mother. Puta dati na do, bisang mga naking matris. Puta injection na do rin babay, at yung kaglila, mga kikwanda. Potay matris, yan naman yung magrebelde. At yan ay mabuing anak, king matris ng babae. Life is sacred. It is from God. At yan tayo pwedeng pakialaman. We can only nourish it. We can only protect it. We can only save it. Mas puri ko nang may basura yan, yung RH Bill. Kesa akin may basura na din nakalapungol, king basura. Uling may abort lang, makatakot. There is a storm heaven, bangketa may basura yung RH Bill. Because we respect life, we preserve life. O yan yung gagawa na ng amano ng Ginoo. It will preserve society from moral decay. Nung alang lugod, may pate-pate tao. Nung alang manaral, kung pa may kakasundo, may labo-labo tao. Dahil mga mati at mga salvage kayang ilo. Nung alang manaral tungkol kayang kapayapan, banangal do, may pamaronggatang bato ka rin pibale-baleta. The Word of God will put us in peace, love, protect, respect. It will preserve us from moral decay. My dear brothers and sisters, makalungkot nung walang manaral against drugs. Uling masira na rin kanyalakan. Drugs will end all dreams. Makalungkot nung walang manaral tungkol kay marital fidelity. Masira yung pamilya. Makalungkot nung walang manaral tungkol kay commitment kay pamag-aral. Halang mayaring anak. We need the Word of God to put us on the right track for a better future and a good life here and after. My dear brothers and sisters, ing pa mga nabagyan na ng Ginoo, makasawa. Every now and then,
mantuntang bayong lasa, mantuntang bayong putahi, mantuntang bayong restaurant, dakal tamo po pipanganan, minalin ang gana San Matias, ang gana SM, ang gana Angeles, ang gana Manila, pagdulapan tala rin restaurant, for a change of taste, huling makasawa ng misan, ingkahanan tamo. Pero bano yun? Makasama ang banal na misa. Makasama ang liturgical life ng Santa Iglesia. Makulay ang banal na misa. Makulay ang mga salita ng Diyos. Adindamong Advent, Christmas, Quaresma, Pagkabuhay, Holy Week, Fiesta, Konferensya. Napakakulay at napakasarap at hindi nakakasawa ang pagsisimba at ang pakikinig sa mga salita ng Diyos. Then Israelitas sinawala for 40 years, and that would make more or less 120,320 days. Kaya kasumawa, o yan mo pa kanarang ang paksi ng asawa mo, paksi in the morning, paksi in lunchtime, paksi in the evening, magsabi-sabi na ka. Paksi next day ako, Poda bagsak mo na yung silyo. Paksi na naman itang paupuan. Bati nga na kaning asawa mo, Poda mga anyaking karindirya. Ding Israelita, emuat dongaldo, emuat long meals, in pibatada. 40 years, times 365 days, more or less 140 to 120,000 days. Kaya sumawa king mana, kemputong maputi, kempugo sinawala. At bigreklamo lang ang Moises. At sinabi na ang Moises, "Otleko mo kami kay Ehipto, magbalik kami, ibalik mo kami kay Ehipto. Mas purihan mo na ngalipan kami ka rin, kaya akin mapurga kami kay Pugo, ang pagmanatyan ng disyerto." See their values, the values of slavery. Mas burida nga lipan na kesa akin timawala. Pagdulapan na yung pamangan king lamesa, the blessed parts of Egypt. Ing manyaman na pamangan king Egypt, yung pagdulapan na. At aliway pamangan ng amano ng Diyos. Maybe sometimes we need to be hungry. Kailangan dumanok tayo. Bang pagdulapan namin mas manyaman na pamangan. Pero bago yung karanasan tamo, mas manyaman ni mamangan, potang maranok tamo. Sana mga ranupan tamo, karingamano ng Ginoo. Manyaman ng sisimba, potang maranok tamo, karingamano ng Diyos. My dear brothers and sisters, makasawa ng sisimba. Makasawa, ringamano ng Diyos. Ila sana maging inspirasyon tamo. Ila sana munyekule, makulay, masaya, at hindi nakakasawa ang pakikinig sa mga salita ng Diyos. So, my dear brothers and sisters, sana di nga mano ng Diyos, di na ng lasa, ingaldodo tamang pamibiyemye. Nung nukarin, makasawa ing lulugod, makasawa ing susuyo, makasawa ing tutupad ka rin kautusan ng Diyos. O yan sana'y maging bunga ng amano ng Diyos. Ito sanang etamo sa sawan, ing nanumang mayang agaghawan tamo. Makasawa ing lulugod, makasawa ing sasaw, makasawa ing mamatawad, makasawa ing mapibabata, makasawa ing magaran. Sana di nga mano ng Diyos ilakonin nanumang sasawanta na king bini, bangketa maging makulaya at manyaman ng biyatamo. Talagang tamo.